صباح بخير گهدار تماشاوانین بویر اف ام چدریا 103.5 را گرمون ما گهدار منین تماشایی مبکن دریا رو پلامر بویر عربی صباح بخير و خوشی با گلاوا صبح بردامه امدوی بشه برنامه گلاوا صبح ده هر روزا چهارشنبه جیروکا کردکی سرکفتی جورتی ننسر اکرانه بویر اف ام و صحبت پیر هدکن ایروشی جبو وی باشی میوانا من جین دا یوسف کتمنوی 28 سالن ده 18 سالی خودش سال 2014 ده آنگو کوچبری باکور کردستانی بویه که او خش باجار عفرینه لورجی خباتک جبو نیفساندنش خدای دست بکرن جیندای برهم خواه کمین چاب کریا و درخستی ده سال 2023 ده بهتر پرچه یکی جشانا جیندای رونی بکند و صحبت ده جیندا دریا تلفون راوی لگل مباز صباتا بخیر صباح بخير روج باس جوارا سپاسیا ودکم سپاسیا رادیو بور دکم سپاسیا گهداری ما هجا دکم از گلکی کیف خاش من بوی هفدتی نوا گلکی سپاس امجی کیف خوشن بفی سنادنگی و سپاس کن جیندا دسپکی از خوازم ممهنه که به طرف گرن چاخاکو هنج عفرینی درکتن آنکل کوشی و کوری کردستانی بون بحثا بهتر وی قوناغی تجمر بکن اش دسپکی دا از بیجن ناوی من جین دا یوسف 28 سالی ما اج باجار عفرینی ما بطایبتیش گنده چقاله جمعی ما دسپیکا من جیانا خا دو 8 سال العفرين در باز كر دناف ملبات خادا دناف هوال خادا من دبستان خارجي دوام دكر ل پشتی دو 8 سال من كاني خاندن خا بداوي بكرا جبر صدام شهر جبر صدام امبيجن جواكيه دا جبر صدام من دن دا هبون من كاني بداوي بكرا پشراوي گاوا شرجی دست ببو گلکی باندوره و گلکی نخاش لسر ما هبو ام بیجن پشراوه یعنی ما دخواست ام گلکی بریار تین برن دوی وقتی دا دوی دمی دا لی ام بیجن بریار تف مازن ام بیجن بریار کوچبریه بی اف بریارا نه هستن تبرن نه دروجه که دا نه شوا که دا تبرن ام بیجن به هستیر چاوا تبرن به ایشن هستا به هستن پر ایشی تبرن یعنی گلک زحمتی بو گاوا نوی بریارا برین لبس از بیجن گلک یعنی گرک بو بریارا ام بیجن مروف ببی جبر کو جیانا مروف هر دم مروف دخوازه جیانا خواه بردوام بکی جیانا خواه یعنی نکانه به وقتا مروف عاجز دبیج جیانا خواه نکانه بردوام بکی اوی خواه مثلا کار خبات دا کار هم بین خواندن دا جواکی دا و چاقه بریار حلبسته البت ایواری بریارین کوچبری البت ایواری برن جبرگو مروف دخوازتم حیات خواه خوش بکه هیوین خواه بجهینه بگینه آرمانج خواه و چقدر یعنی ما بریار خابر ام داوی خواه دا ترکیه نها 10 سالن از الحیات خواه جان خواه لإستانبول در باز دکم هل استنبولش خوات الميناء جرز بپرسم چه کاری دکه چاواده براجی ناخل ورده کی بهتر تبحث خوا دویالی دو بکن لورا لإستانبول از جان خود در باز کم تف مالبات خوا کاری من از ترزی دکم لمدخواست از خوندن خواهی تمام بکم نکانی تمام بکرش برگو روشن زور هبین روشن زور با من کانی بردایی بکرم من از دخوازم دیسا دوام بکم خواندن خواه بس من کانی کاری من ترزلقیه ترزی ما دوباره جیانا خواه من گوت تو کار دروتنی الوردکی چاوا در باس باو باشه گلو
gelekî baş e ez bi me re gelekî yani mirovên gelekî pir baş in karê min xweş e baş e lê em dixwazin karê ji vê kartir yani karên ji vê rintir jî hebin em bikin ez dibareke xwe yani bi wê terzîbûnê re heyata xwe dibarek dikim û bi alîkariyê xwedanê xwe re dikim. باشە دوواری خوێندنت تا بریار سندیت خوێندنە خۆ تەمام بکە وەکی تا ئەنی زمان ez gelekî dixwazim temam bikim lê rewşa min gelekî ne baş e vê wextê de ama ez bihêvî me gorojekê ez ê xwendinê xwe temam bikim û armancê xwe bicihînim. Ez bêm ser babeta nîvsandinê çawa li cem te afirî çawa te dest bi nîvsandinê kiriyan çi hişt ku tu binivîsî destpêkê zaroketiyê min yani balê min ser nivîskarbûnê hebû min gelekî jê hez dikir min gelekî pirtûk dixwandin ji ber ku yani di vê armanca dixa ez zarok bim vê armanca di dilî min de heye ez pêşa rojê de ez di helbestvanekî Kurdî mezin bim ji ber ku wê min yani Kurtên küçük min avin yani çêrokên bi Kurd küçük yazmî jî dikirin min dinivîsandin wexta ez zarok yani destpêka nivîsandina min ya gîning 2021 de min biryara nivîskarbûnê bir ew bandorê wê jî zaten ew koçberî bû bandorê tev mezin îşt ez binivîsînim ev koçberiya min ji gava ez welat derketim lê ê gelekî girîng koçberiya min di navbera jiyana min de navbera giyana min de ew jî gelekî girîng bû bêlê ez nivîsandinê xwe berdewam bikim. Di kîjan salê de te pirtûka xwe derxist û tenekî behsa pirtûka xwe bike navê wê û çi cûreyê wêjeyî ye gelo helbeste roman e pirtûka min destpêka pirtûka min ji 2022 da min dest pê kir di 2023 da min pirtûka xwe bi dawî kir min pirtûka xwe li Tirkiye li Mêrsînê min çap kir mikanî çap kira hew jî li çapxaneya Elwan min çap kir navê pirtûka min nav nîşana wê الرقص على جمرات الغربة بزماني عربي هاتيا نفيساندن دناف براوي دا حفتي و چار هلبست هنه پرهفوكك هلبستانه هرگینیه و درهینانن و ماموستای هجا محمود برینجا یا سپاسیا مجی جویره ها یا گلک سپاس دکم سپاوی مجی جویره هنه قابل ویجی ماموستانی داد یوسف قابل ویج مراد شکر سپاسیا ویجی دکم گلکی سلاوی مجی جویره هنه باشه نوروکا وان هلبستان چیته هنک جه پیواجویا خواه کوچبریه گلو بحث کریه چه بهتره تو بحث کن؟ هلبستی من دناوار آزارن بیانیه دا بریاکرین والت اوین دلداران دلشکستیه و رشبینیه جنان به تایبتی دگرن یا رومان پرتیکا من او کوچبریه بهتر تدبیریا کوچبریه رو بحث کریه اره جبرگو هلبستك ای کوچبریه جمرا منیفیس عندی از دخوازم نها جوارا بیجم اگر کرد بهت کاره ببیشه از هندکی جی بیجم از گیجی نا بیجم نها از بیجم جوارا عنوا ناف نشانا ويجي ضائعون نحن المنفيون على حافة الزمن لا وطن لنا اليوم ولا ملاذ تؤوب إليها أو أرواحنا نبحث عن كوخ يحتوينا غارقون في الدم والحلم يهرم أيها الوطن الغريق في الأثى كأوراق الخريف الزابلة نتطاير في مهب الرياح العاتية
نخلو من الذكريات والآمال. قتلوا وطني مزقوه، ما زالت تفوح من أزقته رائحة الموت، وما زلنا ننتظر على مرافئ التعب، نتربص بمعجزة بفرح ينتشلنا من براثن التمزق. سپاس. سپاس شترج. جندای ام بپرسن چما بزمان کردی که یکم پرتوکا خبر هم دای نک کردی اگر ام بپرسن برهما من یکی بعربی نفسان اجبرگو درستانا من گشت بعربی بو و زمانی من جو کردی را گلکی هجای گلکی خوشه لنفساندنی من تشکی ضعیفه دا برهمی من یاد دیجی از بیجم یعنی هندک مایا از بیجم بزمانی عربی من نفساندیه اللي برهمی من ایشالا اساسیه البت بزمانی دایکه به. تو خافری کردی دکی نخوا؟ آره از نها خافری کردی دکم جبرگو از برهمی من یعنی گلکی از سر بلندم برهمی من به کردی جی هبن از خافر دکم از البستا دخوینم از یعنی یواش یواش یدی هدی از هبوکا یا نفسینم از تخازم از یواش یواش البستا جیب نفسینم جبرگو برهمی من جی يعني هابن بكردي هبن بلي تاني بخوا البيت جي اي هابن باشا ان شاء الله ام جيفيه فيتكن جندا ام بپرسن كي علي كاربو بتر دبرهم داينا في پرتوكي دا تب تنا خوان ببجن چاب كر يان كسن علي كار هبون بتر يعني از بيجم كسن پر علي كار بمراهبون از گلك سپاسيوان دكن هاوجي اكيد نها دنگي متبسن از گلك سپاسيوان دكن ما مستين پر بمرا عالي مكرن و ما مستا يعني او محمود بريم جا او گلك مرا علي كاريه مكر ام بيجن كسن دن هبون علي كاريه مدكرن مالباطا مجيب گلك علي كاريه مكر اللي ناحيه ماديه من بخا چابكر چه زحمتی بتر درباس بون تایبت جید چاپ کرنا وی پرتوکي دا وكي دن تجيانات دا ام بپرسن چه هيكو ام كارن ببهيزن جتا ناوار جيانا مندا اشتا نفيس كاربون تفصيل از دخازم پیشاروج دا بهوینا گو از هلبستوانک گلکی مازم بم دناو هلبستوانی کردادا و از دخازم گو برهمین مجی از حیا از مرو یعنی جیانا خادر باز کم برهمین مجی گلکی پردم از بحثا تشكي از بحثا يعني نفيس كاربوني وبكم جوارا قاوا از قالكي دبيسم خاندكارا قاوا هلبستن مدخوينن مرا دبيجن قو ام هستن خا دناف هلبستن تدا قالكي دبينن ام خا قالكي دناف هلبستن تدا دبينن باشا اوجي بامن گلکی گرینگا گاوا از تک به اشیخا ننفسیم اب اشی حمی ملت یعنی بنفسیم دنگ مهار اشی مهار هر کسی جندا اگر مپرسن اف پرتوکاتا چند چاپ جي دركتون وقالوا وك آهنگك مذكرني حفل توقيع تجر تشكر قالوا يان چاوابو من برتيكا من شابكر من سد نسخة شابكر بس من حفلة توقيع ويت شيناكر از بهيفينا جو برتيكا من ياد دي از حفل توقيع جرا تشيكم تحاضريات شو كانها اف برتوكات بحثك و درباري شده بنافروكا و هلبستا اوجي وقالوا شو تاغوت بزمان عربي به او هلبستا ما شي برتيكا من ياد دي اجرا سرگنده دو شغلم هين بداوي نكري لهندك ما يعز بداوي بكم او جي پرهبوكك هلبستانا تدا ديسا هلبستن نا رواية هلبستن ديسا سر كوچبري مروف ديسا جي عم بيجن سر جنان بتایبتی هستن جنان دندکه هستن کو کسرن ام چتل کسر دکشینن ام چتل ايش محمی دینوی سر و هلبسنا و مبرونی کری گو هلبستان چتل خدنا و
خادناف هلبست دا دبینه خادناف به هلبست خل خاماس بکه تاني هلبست دنویسین و که ده چیروک کرتا چیروک اگر مبجن جلبه کی دنیه وجهی هیا یا نه؟ یا هل يعني برهام من یا سیسیه دا ایشالله از بهیوینا گو برهام من جی اوجی چیروک بن لچیروک نج دیروکی بن چیروک امن روشبونا ما بن جروشبونا مثلا جروشبونا مروفا به حکایان براستی بن یعنی براستی بن که امکانه بن تدا ایشی خواب راستی بکن یعنی باشه بریز گوتنک داوی بیزم دخوازم پیام آتا وکه کچه که عفرینی تایبت دخواه بشتی داگر کرن عفرینی از پیام کشته بیزم تو شوه کچه که روشن بیر دواره نیفساندنی جیده خبته دخوازه چه ببیجه جبا خلکن عفرینی کنها تایبت دنگه دەستپێکێ عفرین گەم لە ڤر بن گەم لە کودارە بن عفرین دسەراکێدایە تم عفرین تم ناوی خوا بلنده ام قانون ام همه مروفه و ملت عفرینی ام ناویش گلکی بلند کن از گلکی کیف خاشم بالویدشتی و از به خدان عفرین را ملت عفرین را دبیم از سری و پاش دکم از هنیه و ماش پاش دکم از گلکی سلاوی مجواره هنه و از گلکی بهیوینا گو روژن پیش روژه دا ام دیزا دستی مگیه به هفینه و عفرین دیزا سر لنگی خواب سکنه و برنگه کی بوهاری و برنگه کی خاش ام جیانا خاش نوده ام درباس بکن الورا سپاس دکن جیندا یوسف کل گلمه بود لداوی اگر تشتک هبت بخوازیده بکی کرم بک ساق به خدا گلک اشترازی به داوی گوتنک من هیا از بیجم جوارا و جدنگ همی گهدار مرا سپاسیا جهاد ماموستا جهاد احمد دکم لباجار المانیا او جی گلک مرا بو آلیکاری من گاوا پرتوکی دا من تیکری حتانی نها روی رو سپاسیا وی دکم سلاوی من گلک جویرا هنه او تم ببینت خیر و خاشیه دا گلکی سپاس جیندا یوسف کو بمرة بوج باكوري كردستاني جا استنبول باوي كي زندي ما بحثها هن خونالن جياناوي كركو يكن برهما خود سالة ده 2023 ده درخستية برهما که هلبستية گلکی سپاس الگلمه بو بمين ناو خير و خوشيه ده گهدارو بينرم بير FM بردوامن لپشتی وینا وره دور نرچه